Bay kita nih, pasti ka nih, bay. Yan! Magalaw-galaw pa! Tuloy, maglaro ka tuloy Magandang gabi pa rin! Magandang gabi rin, Maki. Matias set the play. Matias, what a fake and fires. Yes, sir. 2 points. Wang Lu. Wang. Number 4, the Philippines assassin. Intercept. Yan na naman. Number 6. Talaga naman. Slasher. Number 13. Number 30. 13. Apat ang gumardya. Intercept. Transition game. But yes again, piniting pa. Rebound on number 4. Papa P. Number 13, a whistle and 1 continuation play. Basket, foul number 6. Hacking foul, bonus draw. Kita. Tinulak. Number 2. Number 7. Good. Sisarado na naman. Number 30, ang ganda ng pasa! Ay, nako! Ang ganda ng depensa ng Mestros. Nasinitan ni Gueco. 2 points on number 7. Big P ng executive. Nardo. Pinasa sa side. Ay, nagsinukago pa. Number 31, ang ganda ng pasa! Ang ganda ng tira ni number 12. Wang Lu again. Number 30. To number 13. Pinasa sa side. Di ko na nakikas. Thank you po. Bernardo. Bounce pass. Nako. Si Coach medyo parang gusto na niyang maglaro. Number 13. To number 4. Bibiyahe. Sumapit and run. Personal basket foul number 15. Pushing foul and a bonus. Bonus throw tayo. Ready jumper. Pumasok. Complete 3 points. 7-4 talaan. Bernardo na naman. Kuha. Kita ka po. Number 4. Yeah. Nardo again. Nicolas.
Bida ng The Treasure Hunt. Hindi ko lang. 13, larong construction na naman si Kuya. Number 4, what a breakaway! Copy move. 5 minutes, 35 seconds. Nanunod. Good. Bernardo. 10 seconds to shoot. Crossover na ng Matias. Naipit. Baseball rep. Okay. Sub rep. First try, pumasok. Lady jumper. Patay ka na. Complete 2 points. Give. Number 4. Papa P. To number 19. Number 19 na sundot. Ayan na si Bernardo. 3 on 1, 2 on 2. Yan na, pasok na. Ganda nung laylay ni Bernardo. Batang-bata pa lang, laylay na. Number 4. Pinasa. Ay, nako. Sayang din yan. Bernardo na naman. Nagmamadali. Intercept. Matias! Yumahe! Naipit. Number 7. Lacking foul sa bet. Sige, pakitapit ka lang po. Ayan na, naglaro na sila. Ang buloy ni Brett. First try, pumasok on Matias. Complete 2 points. Number 4. To the side. Error na naman. Error comes error. Tapos kayo convert ng maestros. Nako, medyo sumahaba na. 10-9 ng Talaan. Bernardo na naman sa gitna. Ang ganda nung backshot ni Kuya ko. Napakagaling. Natigan ka. Rizal. Wow, what a Euro step! Euro can dance! Euro can move! Ang galing mo. Matias set the play. Matias, tumagawad. Back to Matias. Break. Matias. Libre. Ay, ang ganda ng hugot doon. Yan mo naman si Gig. Oh, Jacob ha? Jacob, ingatan mo yan, brad ha? Di ba nilang makasgasak ka? 2 minutes, 25 seconds. Ang laki ng katawan ni Jacob ha? Bernardo naipit. Take to shoot again. Ay, hawak nila. Give number 4. Ay, ang lapis natin na ating Sabrak. Eric out.
Crossover ulit. Pinagawag. 1 minute 35. Ay, ang ganda ng pilit. Ang ganda ng pilit. Sundot siya. 1 minute 6 seconds. Number 11 blocking foul. Pusin ko na 59 ito, seconds. i-test ko man. Tawag, wala. Ay, libre si Kuya. Rebound. Libre lang ito. Number 13. Number 13 for the move. Number 13. Binasa. Oo. 34 seconds. Set ball na yun. Number 13 for the rebound. Ganda ng defense ng Astros. Three points. 24 seconds. Shot clock is up. 20. 15. 10. Last call 5. 4 seconds. 4 seconds. And at the first, Hindi, kanina sila nakasama ng bola. number 7, Rizal. Foul on number 12, holding foul. Bernardo. Wow, ang ganda ng pasa sa side ni Yapi at shot. Long loop again. Give number 4. Get up tayo, 14-all. Wala. Kapit pa.
Sa left. Pumasok yung panghuli. Bernardo. Number 16. Ay, nako, baka ginapay. Number 13. Ha? Baka lubat. Baka lubat. Baka nalubat. So, wala kami dahil ano, nung naiinit ka pa. Number 7. Kinakayod. Save ball. May aso. Aso. Hey, pulutan! Time out. 7 minutes 14 seconds. 7 minutes 14 seconds. Number 13. Too hot. Out of bounds. Ano? Apo, nakakawin na. Out ka dito. Number 13. Number 11. Hit to the shooting arms. Bonus shot tayo. 11. Steve. Pasa sa loob. One for jersey number 16, continuous completing, excessive completing. Sabre. 16 out.
number 12. Sabrat, pangatlo mula, number 12. Go, rep. First round, number 11, pumasok. Bernardo Matias Frames number 11 third. Number 13 for the rebound. 4 minutes 30 seconds. Number 11 again. Ako, inaalak. What a layup! Breakaway layup from Zernardo. Samrat. Three minutes 20 seconds. At ito ang kalabangan. Kita. Eleven. Lucky foul to shots. Sabrat. First try, pumasok. Tiro! 19-20 ang ating talaan, mga kaibigan. 20-19. Matias, layup, putbang, ay, may sakal na. Ayan na, talaga nangalgal ang kumada. Basing, yap. Walang kagawad. 1 minute 35 seconds. First try, pumasok. Ready, jump. Wow, layup. Sayang. Ay, syempre. Number 13.
sayang naman. Wala pa rin. Ikang, di power bang man! Power bang! Foul on number 6. Sub-rep. Pertangan na! Out. Number 13 out. 1 minute remaining. Seconds. Pasok. Pertangan na! Nama! 45. Bernardo, hindi makaporma. Nagawad. Good. Fade away. Number 7. 20 seconds. 25. 19 seconds. Yan lang isop. Ganda ng ikot ni Fernando. Fernando! Number 9. Blocking foul. 11 seconds. Warning pa lang, sir. Warning pa lang. Nine. Last call 5. Back to the ball game, third quarter. Score po natin 19-26. Idol, shout out kay Eric. Record. Number 15. Pangalawa mo, Matias. Pati 15 sa Matias. First try, pumasok. Guwapo 2 nga. points! 3 points. Pero Matias, may tingnan talaga doon. Ulang na bibigyan ng magandang screen. Number 4! Sumigaw pa ng Oy! Si Oy nasa binalunan. Number 13 to Bossing. Bossing. Offense tayo. Kita. 7. Just. Simple. Number 12 breaks, number 12, sigsaging, wala, rebound, nakuha pa rin yung Astros. Wala, layup, ay! Number 7, pushing foul. Pang-apat mo na, Virgo, pang-apat. Pang-apat mo na. Sabrap. Record. Pang-apat na, pang-apat.
Lining for jersey number 7. Ready. Number 11. Sablet, number 31 out. Side. Down the line. Number 4. Naku, may nabayaan. Bossing. Good. Ay! Pumasok! Kaya pala ni Bossing yun. It's a miracle. Ay! Tulong! Hey! Ganda yung depensa. May challenge. Bossing. Number 13, ganito na lang, sabi niya, tira ko tapos susundan ko. Ginobra. Number 6, yes sir, 2 points. Ganun-ganun na lang, malapit na to. Number 30. Ah. 10 to shoot. High. Pumasok. Tagawad. Ito na mo 11. Pumasok pa naman yung tira niya. Alat. Time out. Number 4. Ayun, muntik-muntikan. Power number 30. T-shirts tayo. Symbol. Tapik yun. Number 12. Ako, ang naging nangot. Luna Banglo, sa bale, ang Don Isuna. Out of bounds, Sabret. Nakalusot. Number 4, 10 seconds to shoot. Good. Okay,
one kick. 3 minutes, 1 second. Hey, Central! Number 19. Ay, tapal. Number 7. Yes, sir. Lucky bounce. Nawa. And one. Number 7. Sabret. One minute 44. Good. Yun na. Oo, yun na. Okay. 16. Sabret. 1 minute 31 seconds. Matias to the side. Listen. Number 30. Push. Sabret. First try, no good. Really jumping. Number 19. Yun na, nakalapag si Sir. 3 on 2, 4 on 2. Ang ganda magpasa. Losing the ball, 2 points. 55 seconds, time to play. Number 13, ayan na naman. Pushing. Sabret. Kala ka ba? Seconds. Number 23. Thirty-five seconds. Basta pag 35 seconds. Twenty-five seconds. Time to shoot.
15. 10. Team number Last call 5. Bibigyan mo lagi din. End of the third. Kasi pag yung mga Marites ay Chris Maria. Number 31. Okay, you're lang dating na lang. Ikaw ang latatan arjay. Nag-iwan din muna. Number 4. Si Bossing Palpal. Ayun na. Adjust. Back-dribbling na sundot. Bossing again. Ilaw. Umilaw na. Yun lang inaanap kong ilaw. Time out. Maestros. 7 minutes 55. Basta-basta dali din na eh. Ano ka daw? Sino? Join din yung tangkay. Bulan may. Hoy, ang kayo para sakto. Oh. Time to shoot. Seven minutes. 17 seconds. Leonardo. Number 4. Good. Pang-apat mo na, number 12. Graduate lang.
Foul on number 13. Hakim Brown sabit. Pito. Kalamangan. Basta naman namin. Time to shoot. 5. Good. Pass. Twitter, pumasok. Ay, ganun lang. Malapit na. Malapit na. Lumong. Aha. number 18. Okay. 5 minutes 13 seconds. Kayang-kaya pa to. 4 lang ang Kalamangan. Ay, pumasok. Pwede pa to. Everybody's game pa to. Si Coach na. Nako. Ah. Number 24, Panatas. Good. Time to shoot. Wow. Linis pa. Time to shoot. Yeah. Kickball. At the bounce. Time to shoot. 10 seconds to shoot. Oh, Celtics na Warriors yung naglaro. Foul on number 24. Sabrep. Three minutes, 45 pesos. Ay, kita. Foul on number 4. Hacking foul, baseline down. Sophia. Bossy.
traveling. Traveling. Sabrot. Kulong. Bagay na pa eh. Good. 2 minutes, 15 seconds. Number 2, Moldy foul. 2 minutes, 14. Out of bounds. Kaya bay. Last 2 minutes. Ready pa to? Tatlong triples lang ni Sir Nardo. Isa kay Sir Nardo. Ay, sinasabi mo, pwede pa. Pwede pa. Number 6. Ay, naku, alat naman. Isa. Sige, atake po. Yan. Ano bounce? Time out, Maestros. 1 minute 32. To give pa ang Maestros para maging penalty. 2 fouls to give pa. One minute 35. 10 to shoot. Pasok pa. 1 minute 17 seconds. The boys. Foul on. That was 16. Warning for penalty ang Maestros. Warning. Running it remaining. Ay, nakalusot. Ay na. Out of bounds. Sayang. $31. 48 seconds. $40. Have to shoot. 24 seconds. Have to shoot. 5 seconds. Nice game, nice game.